Hello, Tashidale to everyone. Welcome back learning basic reading Tibetan language. Today we are going to learn kinds of diseases. Ne ki rik. Ne ki rik. Na ta ne kaya ta kya ki gu ki ra ki gu rik ka sa rik. Ne ki rik. Ne is diseases. Kai ta kya kyu ki is of. Rik is kinds. Okay, let's start. Ta naro to ka tok tau wa yata ya kyu yi pa sa ip na ca tok ip na ca. So this one I think we haven't pronounced so far. So this has to pronounce tao wa yata ya kigu yi pa sa yip. Okay, one more. Tao wa yata ya kigu yi pa sa yip. Tok yip na ca. Tok yip na ca. Na ta ne ya ma sa yam. Ne yam. Na ta ne pa ne pa. Ra ga ta ga ya ta ya pa gyap na wa. Gyap na wa. Mao ga na go na wa. Go na wa. Sa na ro so na wa. So na wa. Ga ra ta ta na ro do ta de pa na wa. De pa na wa. Ma ki gu mi ta mi pa na wa. Mi pa na wa. Cha ma cham pa cham pa. Ga la ta la na ro lo ra ga da ga ya da kya pa kyap pa. Lo kyap pa. Cha shap kyu chu la ga da ga nga gang. Chu gang. Tok yip na ca. Ne yam. Ne pa. Gyap na wa. Go na wa. So na wa. De pa na wa. Mi pa na wa. Chamba. Lo gyap pa. Chu gang. Tok yip na ca meaning is coronavirus. Ne yam is pandemic. Ne pa patient. Gyap na wa backache. Go na wa headache. So na wa toothache. De pa na wa stomach ache. Mi pa na wa sore throat. Chamba cold or flu. Lo kyapa cough. Chu gang blister. Ga ra da ta na ro do ta de
Kanaru koka kok. Bau shala shal wa. Tu kok shalwa. Gao nyana nyen. Au pa shabju pura pur. Nyen bur. Mau karata takigu ti sa ti. Nata ne. Tine. Sa kata ka yata kya shabju kyu ka kyuk. Ma dengbo mera mer. Langa lang wa. Kyuk mer lang wa. Ca wa. Ca wa. Sa kata ka yata kya shabju kyu ka kyuk pa. Kyuk pa. Mau ga naro go. Ya shabju yura yur. Au ka naro kora kor wa. Goyur korwa. Ramata ma. Ka la. Ramata ma. Au da naro do na dun pa. Kala ma demba. De kok shalwa. Nyembur. Tine. Kyukmer langwa. Cawa. Kyukpa. Goyur korwa. Ma. Kala ma demba. De kok shalwa. Diarrhea. Nyembur. Boil. Tine. Gentis. Kyukme langwa. Kyukmer langwa. Nausea. Cawa. Fever. Kyukpa. Vomit. Goyur korwa. Disease. Disease. I guess. Ma. Wound. Kala ma demba. Sore mouth. Tok yip na ca. Ne yam. Ne pa. Kyap nawa. Go nawa. So nawa. De pa nawa. Mi pa nawa. Chamba. Lo kyapa. Chu gang. De kok shalwa. Nyenbur. Tine. Kyukmer langwa. Cawa. Kyukpa. Goyur korwa. Ma. Kala ma demba. Okay, so this much for today. You can see a link below this video. Click on the link and download PDF file on your phone, on your computer, and enjoy learning basic reading Tibetan language. Chema Jayong, see you later. Bye for now.